I onda mi kao muslimani pogubimo kompas. Idem i ja kao Švabo, idem i ja kao Holanđanin, idem i ja kao Danac. Hoću da imam kao kuću. Pa dobro, ne možeš klanjati. Ma nema veze što ne mogu klanjati, ali mi je bitno da to sve postignem. To je neispravan pristup takvim pitanjima. Hoću da kažem sljedeću stvar. Okruženje, ambijent vremena u kojem živimo, kojeg nažalost diktira Zapad, Amerika, Evropa. Oni nemaju granica. Nema halal haram. Kod nas muslimana ima halal haram. Božji poslanik alejhi selam kaže, neće se čovjek pomjeriti na sudnjem danu ispred gospodara dok ne odgovori na 4 stvari. Odgovorit će za imetak kako ga je sticao i gdje ga je trošio. Pa ćemo biti pitani. Bićemo pitani za svaku sekundu svog vremena. Bićemo pitani za tijelo.